ain't my fault. I pozdrav dečki, sa vas je Cijato i dneske snimame Let's Play na New City. Kako što možete vidite, tuka se klavat koli na baji. Znači ovnero Woody Frenzer, evo tuka je si u 15 časova ke se kupува, to znači дека тете сега кажа локација кај се и може да купуват сите по еднакво максимум. Да полесно вака да му кај е тоа бе. И си најдите колку сакате да ја лесниме, не знам, работа, ама нема врска. Значи сега ето, оне си ја купи. Со среќа нека му е. Чек гледаме други да видиме кој ќе купат сега. Ovo je kupi, može si odi. Ovo je, to je nešto. Znači ti još ćete kupat, može da si odat. Znači ne smijem da topam niko iz džave, pišete SMS. Ne topam niko iz. Evo, budi tuka si je. I ste malo se 293, ali ste nekoliko za trening 300, konečno. Mislim, ne konečno, tako odavno nema krenuo to po 230 kraš, brzo. I ste 3 računke krenu 300 igra, 200 da je uše 2. Ušte je li ne? Ovo mora da uspijam. Eto, 300. I eto je level up. Ne, sjajno najde. Baš ko ti treba da slikam, bre. Nema vrsta. Slikano pak. Eto. Slikano. 300 igrači. Po dva pati slikat pogreška, nema vrska. Znači eto je level up. Drugo level počeš to stakate. Summer update će biti na 21. juni 2017. Odata ono možete vidite na našem forum izvestovanje i tamo će vidite sve što ima na update-u.
Vidio se ovdje ne doma. Gledaj ga ove. Rema. Znači pozdrav do Jim Davies, Dani, Budi, Girito, Jokno, Game Masteri, Giorgio, Nicola, Santino, Worst, Clarence, Don Russell, James Sanchez, Jim Dallas, Ringo Black, Carlos, San Lorenzo, A. Johnson, Fernando Martinez, Victoria Cotterfeld i Mike Capone. Znači pozdrav Donim! Svite kako što možete vidite, svite koji se kupeni tuga, ima se level up, server 300 su napunila, tako da za update aktualno 500 da vidi. Много бавата сега трябваше да се видите един за паките лео, то да ви прам. Още малце ќе завършим овој клип, беше краток, колко снимам така, дека ќе има коли на бај едно друго, и level up дека ќе има. Znači, сега, što će sada, nema vrska, sled, ne možemo sad tuka, znači, sljedeći dio na 500 subscriberi, tako da, što pobrzo, dokoliko vi se dopadja videata, stavajte like, share i subscribe. Ne zaboravajte, najbitno to nešto. I to već je to za ovo video, dečki, dokoliko vi se dopadje like, komentirajte i šernete go video to, a nije se gledame vo naredno video. Pozdrav dečki!